приватизация деген сөз приватташтырууга алып келебиз деген максатта болуп атат. Мен однозначно хочу сказать, алтын кендерин приватташтыруу жарабайт. Ага көп акылдын кереги жок, ага бийликтин кереги жок. Дүние жүзүндө андай маселе жок. Тем более биздин закондордо жазылып турат. Никакая международная там консультация не поможет здесь. Жогорку кеңеш только может сказать. Тем более Кумтөрское месторождение — это крупнейшее месторождение в мире. Семерка, восьмерка кирет. Там не только вот 500-700 тонн, там еще есть запас. Нам надо самим разумно эксплуатировать и содержать свой народ, помогать своему народу. Это чрезвычайно важный вопрос. За счет Кумтера поднимать ВВП, показать международным валютным организациям, у нас ВВП поднимается. Это преступление, это приписка. Кумтер никак не входит в ВВП. Во-первых, добытое золото до килограмма вывозится. Мы еще вот это 174 миллиона долларов, которые допустили удорожание, мы вот этим рассчитываемся. Поэтому, когда мы ВВП включаем, это искусственное повышение ВВП. ВВП надо включать ту продукцию, которая работает на Кыргызстан. За счет этого Кыргызстан получает доход, прибыль. За счет этого улучшается жизнь народа. Вот что такое ВВП. Мы же давно знаем, за счет ВВП экспорт поднимаем. Какой это экспорт? Это мы продаем, отдаем долги. Таким путем Кумтер приватизировать, это будет очередным преступлением. Задавать вопрос, если мы отдадим кому-то, дяде, лучше будет или хуже будет? 100 раз хуже будет. Дядя никогда нам не поможет. У нас свои специалисты умеют эксплуатировать. Мы сами можем справиться с этой задачей. Когда допустили удорожание 174 миллиона долларов, мы поставили вопрос. Подключите нас, мы поможем вам. Но от нас избегали, Анатолий Николаевич. Мы эти вопросы поднимали перед президентом, что такие вещи нельзя. Почему вдруг 174 миллиона или почти наполовину удорожания проектно-сметной документации, ТО, и это кыргызской стороной не рассматривалось. И парламент не рассматривал. Этим вопросом мы постоянно занимаемся. Поэтому я считаю, уважаемые коллеги, тот, кто проголосует, это отдать кому-то, тот против своего народа будет работать, против интереса Кыргызстана будет работать. Бұл жерде дағы бір шылуында шөнтөк ақша салабыз деген әрекет болып отыр. Бұға біз заслон қоюшымыз керек, мұны тоқтатышымыз керек. Уруға урудай мамиле кылыш керек. Мен билем булар кимге канча берип атканын. 10 миллион, 20 миллиондун которгондорун билем. Өзлөрү да билип отурса керек. Неформалдуу эмес биздин чиновниктер кайрылып тиги бул жакка 10 миллиондорду которгузат. Бул коррупция. Мен ойлойм, булардын акыркы кезде миллиондорду канча кантип каяка кимдин өтүнүчү менен которгондорду такташ керек. Бийликтин жогорку эшелондогу коррупцияга биз жол бербешибиз керек, көздү жумуп. Бұл вопростың қойылышы өзі преступление деп есептеймін. Бұға бірінші класстан ғана білім керек. Бір жол алдашты болады, но отырша созылыш болды. Азылдағын көздерін алдап жатыр. Ақша кетіріп, көз қаранды емес экономист алып емне қыласыңар. Біз ошол торысындаған бір жол шақырып сұрашымыз керек. И ошонун жардамыменен бұларды жоқ қылыш керек. Торыс айткандай, мүмкін болған тоскондуктарды жасайбыз деп. Биздин оңунда бир добушубуз бар. Башкалары уюмдарда бир добушубуз бар. Булардын ак аракетин кетирип, компаниясын банкрот кылганга биз бүткүн мамлекеттик күч кубатты жумшашыбыз керек. Ошондо мындан кийин бизге алдамчылар келбей калат. Баарына сабак болгондой болуш керек. Абдыган Эркебаевич, бул маселе эң чоң маселе да. Бул Кыргызстандын келечеги. Биздин бүгүнкү акчабыз. Мына Өмүрбек Чиркешевич көп сөздөрдү айтты, катуу сөздөрдү айтты. Мындан да катуу айтыла турган сөздөр бар Кумтөрдүн Devlet Kameka'nın atına. Andan keyin 1 saatte бүтөбүз деген бул өзүбүз алдаgan болобуз. 115 тонна алтын табылды, 1,5 миллиард. Кыргызстан алган 60 гана миллион доллар. Ошону менен биз алдайбыз деп атышат булар. Ойлонуш керек да, 1,5 миллиард доллар алып атат. 60 миллионду налог төлөдү, ошо дивиденд деп биз айтып атышат эми. Где тема, где предмет, чтобы мы обсуждали дальше? Я не вижу.
Что, в правительстве кто сидит там? Неужели вы эту цифру не видели там? Значит, Дамир Ильич, есть внутри правительства и Кыргыз-Алтына есть позиция для спора. Вот, тогда сразу скажите, что Кыргыз-Алтын здесь заинтересована провести реструктуризацию. Вы так и открыто скажите, как член правительства, как вице-премьер-министр, пользуясь льготным периодом 5 лет. Компания, которая сегодня разрабатывает, просто раздевает Кыргызстан. С самого начала был такой скандал. Вы помните, в стенах легендарного парламента, когда заранее проигрышный для Кыргызстана вариант генсоглашения был просто-напросто силовым методом навязан нашей стране. Это проигрышный для экономики Кыргызстана, это соглашение. Я не побоюсь сказать, это криминальная сомнительная кампания. Из-за того, что комиссия создала парламент, золотую комиссию так называемую, которые за что-то хватились, хотели, чтобы все вывести на чистую воду, был распущен этот самый легендарный парламент. И во главе этой сделки стоит глава государства. Я не буду, это не эмоция, это я знаю, потому что он занял позу адвоката во всех тех случаях, когда мы пытались что-то сделать. Таких месторождений, как Кыргыз-Алтын, то есть Кумтөр, вряд ли еще будет. Там еще есть золото, кроме золота еще кое-что есть. Платина есть там, сера есть, серебро есть. Поэтому нам надо всем подключиться и как следует разобраться, не торопиться. Мы получим 50-70 миллионов долларов, спасем бюджет, это не спасение. Зато через 10 лет мы сядем в галоши. У нас не будет других таких возможностей. А кто знает цены на золото дальше как будет? Смотрите, как нефть сейчас все выше, выше, выше. И золото также будет. Это самое главное богатство. Золото полежит в конце концов, не торопиться надо. Поэтому я считаю обсуждение правильное об ответственности правительства и о создании и общественных комиссий. Давайте это включим в наш проект постановления. Тут все ясно, что вопрос очень серьезный, и при этом торопимся контрзолото кому-то отдать быстрее. Это вообще преступление, я хочу сказать. Биздин кызматчылар, өкмөт болобу, Кыргыз-Алтын болобу, Камека компанияга, иштеп аткан компанияга нормасын ашык алтынды алган уруксат берип атат. Мына өздөрүнүн маалыматы боюнча 24 тонна алар ашык алыптыр. Жыл сайын. Бул эмнеге алып келет? Мунун түбүн түшүндүрүп коеюн. Жана генеральный соглашениеде жазган, определенный убакыт 5 жылдан кийин калган 2-ден 3-төн 2 бөлүгү биздики болот деп. Алтындын. Мына 24 тоннадан 3-кө бөлгөндө ошо 3-төн 2 бөлүгү 16 тоннаны биз бекер берип койдук. 16 тоннанын баасы канча болот? И налог түшкөн баасы канча болот? Мына кыргыз байлардын иши. Мына өкмөттүн иши бул. Уну экономисттин болуштун кереги жок. Соглашение үчүн жазылган. 5 жылдан кийин биз 3-төн 2 бөлүгүн алабыз деп. Ошого нормага токтотуш керек эле. Жок, 10 тонна жазылганбы? 10 аласың, 1 грамм албайсың ашык. Себеби дегенде 5 жылдан кийин 24 тонна биздики болот эле. 16 тоннасын. Андан башка, мына бизде документтерди окуп отуруп биз карадык, дагы 200 тоннаны алсак болот эле. Болот, Кудай кааласа алабыз. Эгерде ушу генеральный соглашение калса, анда 195 тонна алтын биздики болмок. Бул канча акча? Мына Төрөмүрзаев мырза экспертмин деп атат. Кыргызстанга мындай эксперттин кереги жок. Жоголуш керек мындай эксперттер өздөрү. 195 тонна алтындын баасы 2 миллиард болот доллар. Эми жакын. Бул айтып атат 54 миллион сом алабыз деп, доллар алабыз деп атат. Жана сурап бердим мен, канча аласыңар акырына чейин, эгер ушул соглашение менен барсак деп.
54 миллион болобу, 100 миллион болобу алсын, бирок 2 миллиард доллар кетирип атпайлыкпы биз? Бул не деген келишим? Бул экономический безопасность подрыв эмес, бул национальный безопасность подрыв болуп атат. Бул Кыргызстан мамлекетин сызга отургузуп аткан келишим. Менин оюмча, мына ушул документтердин негизинде, бүгүнкү угунун негизинде анализ кылсак. Üçüncü, biz emneni bildik. Biz bugün Kırgızstanda mıyzamdardın atkarılığın dagı bir jol dalildedik. Mına ratifikatsiyaga alıp kelbeptir hökümet. Bunu kim alıp keliş kerek? Hökümet alıp keliş kerek. Bu жерде министрдин орунбасары айтып атат, жок бул кирбейт деп. Бул окшогондор дожма бизге кереги жок. Эксперт дейлем. Эгерде Кыргызстандын кызыкчылыгын карабаган министр болобу, замы болобу, эксперт болобу, бул жерден жоготуш керек алардын. Шыпыргы менен айдаш керек. Бут ош жерге барып иштесин тигилердин кызыкчылыгынан. Элге түшүндүрүш керек. Эл контролго алыш керек эми. Контролго эч ким ала албай калды. Менин бир аксакал адам катары бүтүн кыргыз элине ушул жерде кыргыз элинин туткасы болуп турган, силер балдарга кайрылып кете турган бир 2-3 мүнөттүк сөзүмдү угуп алгыла, анан кийин өлкөнү эмне кыласыңар эми, колуңарда тургандан өзүңөр билесиңер да. 70-80 жылдан бери бала чакага мөмөсүн төгүп, кураган бутактары үшүгөндүн жанын жылытып, жашыл жалбырактары айлана тегерегине кислород чачып, ааламга жашоо таратып, ысык күндө пенде бүткөндү аптаптан калкалап, тирүүлүк менен эри шаркак жашап өнүп өсүп турган бир чоң байтып тарапты элестетишин анда. Күтүлбөгөн жерден кайдан жайдан пайда болгону белгисиз. Колуна балта теше, ара чот кыпчуур күрөк, аркан жип кармаган арык семиз аял эркек же сырткы кебетесинен кайсы жыныстын өкүлү экендиги таанылбаган, бирок эч кимге ээ жаа бербей, шымаланып жулунган адамдар кирип келишип, учурунда алардын демократиялык чапанын жамынган неокоммунисттер экендигин мен билбеп турмун, эми билип отурам. Ошол алчы таасын жеп калган немелердин жанагы байтып таракты таламайга ала баштаганы тартылган биздин көз алдыбызга. Бирөө жалбырагын жылса, экинчиси бутагын сындырып, үчүнчүсү кабыгын сыйрып, дагы бирөө байтып тарактын боорун балтылап, чамындысын капка салып, алып кетип жатышкан, ошондо алып кетип жатышкан. Элин айындар жок дегенде, тамырына тийбегилечи, тамырын калтыргыла, балким ошондон дагы бир көчөт өнүп чыгышы мүмкүн деп, буркурап боздоп, ыйлап жибергени алиге чейин менин көз алдыма тартылып турат. Кайран гана эл, кайран гана мамлекет, кайран гана мурдуңа бок сүйкөлгөн кыргыздар дагы тарткылыгын алды экен. Белиңди бекем байлап туруп чыдагын. Өзүңдүн зөөкүр уулдарыңа, өзүңдүн зөөкүр кыздарыңа. Рахмат. Кыргызстанда азыр ушу кумтөр маселеси азыр мектеп окуучуларынан бери талкуулап атышат. Бул маселени саясатта болсо негизги тема боюнча турат. Азыркы бийликтин тушунда ушу кумтөр маселесине биротоло чекит коюлат деп ишендире аласызбы? Эми кумтөр маселеси, кумтөр темасы жакынкы жылдарда 10 жыл болобу, 30 жыл болобу, менимче жакында унутулбайт да. Бирок талаш тартыш боюнча менимче бул өкмөт чекит кое алат да кумтөр маселесине. Азыркы өкмөттүн аракети, мына премьер-министр Жантөрө Жолдош Сатыбалдиевди айтканындай, өкмөтүбүз биздин кумтордогу үлүшүбүздү 50% алып барса, бул бир тарыхый адилеттүүлүк болот да. Мындан ары деле албетте көп саясий оюндар болот. Кээ бирөө азыртан кыйкырып атпайбы, 67% алса болот, 100% алса болот. Бирок тарыхый чындык ушу жок дегенде 50%га жеткирсек, бул Кыргызстан үчүн да бир адилеттүүлүктү кайра алып келдик, жетиштик деген сөз болот да. Кайран гана эл, кайран гана мамлекет, кайран гана мурдуңа бок сүйкөлгөн кыргыздар дагы тарткылыгын алды экен. Белиңди бекем байлап туруп чыдагын. Өзүңдүн зөөкүр уулдарыңа, өзүңдүн зөөкүр кыздарыңа. Рахмат. Элге түшүндүрүш керек. Эл контролго алыш керек эми.
контролга эч ким ала албай калды.